dulu patay cung. Demah. Tayo di na pinyaman deh. Maju. Panas deh. Mayu. Tekan dulu yuk. Isi. Kah. Pasti ya. Maju di panas deh. Wah, panas cung. Tekan cung. Ya apa jong cek dapat jahat yang kok so kaki. Cung. Belum capek mi cung. Untuk con di orang yang polong ah. Ya apa cung? Tak boleh haram. Aduh. Dosa. Lah sekoni aku apa di cung? Boleh je re. Sekone mun dosa, mun nyetui kerasa. Iya. Nyaman angin nak cung. Tengah anu. Tak kipas. Kipas angin. Kok tengok cung? Kan korco ngarang bodoh. Ngantuk cung. Makin dah ngantuk kok kan pahi bagi tedung ya. Demar ya. Pelacak ngene mo. Ayo, cek sak kasat dia. Lah coba terus. Ya, apa cung? Terus boleh. Kah cek level le. Mun kelakuan ni bener cek kat lah. Ini. Iya lah, ayo. Tekan kaki. Cek nya menangin dia. Ngantuk cung. Boleh mi? Jari ya ki furda pak lah moli ya. Ngantuk cung. No suwa. Kate ni. Mi kamu boleh? Saya. Mai dah cung. Ya. Mai dah. Lemak ya buat roda iya. Ngantuk mai dah boleh mi cung. Paksaan ya. Mai boleh mi. Yo. Ngantuk pun lah. Gam macam nyerok nyetir ke kita tak tahu. Ya apa cung? Ya tak tahu selangan tong nyetir. Tulian. Payang kok cung. Awas so kon deki Ini datar. Hai cung. Lu tahu dingin re. Yang sepeda abang juga. Kontak gede yodi jere. Oh iya. Mak jere ngan. Maaf. Iya Odi. Kemarin cong montek pesepetaki dingko ya. Panancak kami diburin marin li anjingnya. Hai makan ah. Dia nak komen aku besekan. Betul dia. Kuking ngoreng mati ketik deh. Goreng sana kita abi ini. Kok jadi Itu yo. oh, kaki mati kok, Cung. Macam ni. Oh joki bagi yo. Joki ngari, Cung. Dari mau sepeda abang. Masuk jadi. Sepeda abang cuba dah ya, abit. Ke mana dengan nang. Apa tu, Cung? Kau nggak ingat aku? Tadi asmoti dia itu buru selesai. Tadi itu, buru asmoti itu bukan kan rajin apa? Mosok dong. Iya, ampun dia nyari aja. Aja. Semarang mana? Semangat. Kalau ada berarti ni kan. Apa. Kenapa cek dina? Tadi nak tu. Cek entar mali sampung ngara arwah. Kita dina apa? Butuh marin lebet. Kaki sing ngambuk ye. Iya bersih lima hari na. Penggantang ru aku beras moti. Dia macam orang kira. Apa itu? Tang tenang re, cek ibu mangkat dia. Kaki kenal soal semuti, kan bila, Cung? So mun soal moti ji jongko kenal Belamba ki SD lah Sleman. Cek pernah jalan songko kasar sentol mele penteng. Tin saya mas muti, Cung, ye, Cung. Berat tin cong. Cok betul konton ni mun mata sak jeling tu letak ke buah. Oh, musuk, Cung. Iya, apa lebih boleh kosir jen ratin setia. Cengkola abi tak ketemu. Patungan jen kin cilong roai ngarin so. Aduh, Cung. Aduh, Cung. Siapa asmutin? Iya, warung. Iya, tujuh dinari. Ya, Cung.
Apa jong? Benih jong. Jong.